intambara yabaye hano mu Rwisango kuko niho hari ka FARDC n'abarundi na za wazalendo niho bari bose bari barateraniye, ariko mu by'ukuri intambara yatangiye mu rukerera igihe ca 11 kuko wazalendo bashatse ku uyu ni shefu Bikino warimo aganira na Mukirambi TV ababwira uburyo urugamba rw'uyu munsi wa none tariki 6 rwagenze rwabereye mu gace ka Rwisankuku ndetse naho bita mu Ngezi. Nimba uri musha muri studio za Ndiwacu TV turagusaba ko wakora subscribe. Uyu munsi wa none muri kumwe na Master Fred nugiye kubagezaho update yuko imurenge hiriwe ndetse n'ibitero by'uyu munsi wa none uko byari byifashe. Kuko tubikesha shefu Bikino avuga ko uyu munsi wa none ahagana saa 11 z'urukerera nibwo urugamba rwatangiye, nyuma yuko umunsi w'ejo abazalendo ko gufatanya na leta y'u Burundi na FARDC bagabye igitero mu birindiro byatwirwaneho ikorera muri kano gace ka Karingi, bituma twirwaneho ibataka irabazamura. Uyu munsi wa none bose bakaba baraye mu Rwisankuku, habaye mu rukerera n'ubundi isasu riratangira, gusa nyuma biza kurangira n'ubundi twirwaneho yirukanye FARDC n'abarundi na wazalendo muri bya bice bya za Rugezi, ndetse nyuma baza gukomereza naho bita mu Ngezi. Aya masaha turimo dukora iyi nkuru nuko Ngezi nayo yamaze kuba libere na twirwaneho cyangwa se M23 ko gufatanya na twirwaneho bakorera muri karagace k'imisozi miremire y'Umurenge. Umvuko shefu Bikino yabivuze ubwo yarimo aganira n'umunyamakuru wa Mukirambi TV. koze umunyamakuru nkuko bivuze nyine turi hano mu Karingi, twaje dutabaye kubera nyine intambara yabaye hano mu Rwisango kuko niho hari ka FARDC n'abarundi na za wazalendo niho bari bose bari barateraniye, ariko mu by'ukuri intambara yatangiye mu rukerera igihe ca 11 kuko wazalendo bashatse ejo kuza gutera hano mu Karingi, bararashe cyane abaturage barahungabana rwose, twirwana irazamuka irarenga hejuru, abari hishinga ibirindiro batangira kurasana, bire barasana ku mugoroba kugeza nyine batandukanywa n'umwijima ngo habe mu rukerera. Twirwaneho irakomeza irabatera None umunsi wa kane none umunsi wa kane gucana none na kane urumva hari 11 muzukuri baratera barwanya umwanya mutoya bahita babakura mu ikaya ya Rwisankuku, hari amakabiri bayabakuramwo, abandi bo mu mikenke nabo batera ahantu bita ngo ni mu Ngezi, naho barwanya muzukuri bahita babakuramwo. Ubu maze kuvugana n'abantu bari mu mikenke barambwira ati mu Ngezi nta basirikare bagiye kabisa, bageze ahantu hafata iriya igatanda, abaturage bahunze n'abasirikare bahunze. Urumva ko uko niko byifashe, ni ukuvuga ko umuhanda Rwisankuku mikenke twirwaneho ni wikontorora, niko bisa n'ibimeze. Shefu Bikino n'ubundi yakomeje avuga ko kuba twirwaneho yakomeje kwa advancinga ari kugira ngo ishakire umuturage wese muri karagace amahoro. Mu by'ukuri urumva niyo mpamvu twirwaneho yahagurutse, kuko icyari cabazanye kwari kudusenya cyane cyane, bagasenya iriya nkambi ya mikenke, bagasenya bano baturage ba Karingi batashe. Urumva niyo yari intumbero yabo, niyo yari objectif tuvuge gutyo, niyo yari intego yabo, kuko bashakaga ngo bagume begera abaturage, begera amakaya twirwaneho, noneho bafate ino sheni yose, hanyuma rero bafate kuko bafite intwaro zikomakomeye, baza batangira basenye ino mihana bashaka kuntu binjira muri Minembwe, barasa mu baturage. Urumva ko barashe n'inka zirakomereka, n'indi nkimwe irapfa kuwa mbere, bashaka nyine kubashaka kuntu batwara inka. Noneho twirwaneho bibonye babona ko ari strategie ya gisirikare, bashaka kuvuga ngo bagume babegeranye bashire muri ya confinement bashaka kudushiramwo, noneho barebe ukuntu bafunga amayira na Minembwe ubwayo bayisenye. Twirwaneho avuga ati titwokwemera gupfira mu bana n'abagore, niko gukomeza baradivansinga, barazamuka kabisa, nabo begera amakaya ya FARDC n'abarundi na wazalendo. Batangiye kurwana ejo ku mugoroba, baguma kurwana barebana, ariko urumva mu ijoro noneho bahita binjira mu maka bararwana, ariko cyane cyane ukaruhira ngo babigize inyuma babegure, kuko bashakaga kwinjira muri Minembwe no gusenya abaturage. Urumva ko kuwa mbere ntibagarukiye afise kuvuga ngo bagere mu Karingi n'ishoge, bariko barasaba abaturage bica n'inka. Kuri munyamakuru nawe urabibona, kurambaza nawe ico hayibona, no kuvuga ko mu Rwisankuku iri FARDC itakiri hariya,
na hariya mu Mikenkura uzi kuko twahatakarije abantu benshi, iriya nkambi bashatse kuyisenya ariko twirwaneho hamwe n'Imana barabahagarara ku baturage n'ubu nyine bari bahari ariko nta mutekano bari bafite. Ariko urabona abaturage bo hariya Biraro Mbiri nta Mayimayi n'Abazalendo bagihari n'Abarundi na hano mu Rwisankuku, urabona ko mu by'ukuri hariya tuba dufite umutekano. Rero urugamba rw'uyu munsi wa none akaba ari uko rwagenze, ndetse Shefu Bikino n'ubundi yakomeje guhumuriza abaturage bose ndetse n'abakunzi ba Twirwaneho, bababwira ko nta na rimwe Twirwaneho izarangara cyangwa se ngo umwanzi yayice muri hunye ngo yongere kandi akore nk'ibyo yakoze mu Minembwe mu myaka myinshi. Nshuti, tukaba tubashimiye kuba mwemeye kubana na Ndiwacu TV, mwari kumwe na Master Fred.